برنامه خوندنا کوی برنامه کچاندی هنری و وجهی یا هفتانه هر روزا اینه دمجمر هفته ایواری به دماغ مشلوی لسر و پلن میدیای جواکی ین رادیو یا وان اف ام گوه دارید کنید. گهدارین رادیو وان این هجا سلاو بوه و دما و خوش به دخلک کنوده یا برنامه خوندنا کوی. گاوا مروف دبیجه دنگ بیج بیشک یکمین ته هش مروف گو عبدال زینیکه. عبدال زینیکه هنرمند بناو دنگ وجه یادفکی یه کرد و دنگ بیجه دیوانا سورملی محمد پاشا. دسری 100 سالا 19 ده جدایک بویه. دبار جدایک بون عمرنا وی ده نوی عبدال عمر زینیکه لگوری پرتوکا احمد آراس وسا دبیجه. کالکی من لجمال ویردی هاتیه دنه گنده سرگولا. وقتا گو وفات کر کالکی من 110 سالی بو. من کالکی خود دید و من کلام و مقام خود جوی هلدان. کالکی من سال و نیوه بریا شر وفات کر. شر دنیای یکی. از وی چاقی 12-13 سالی بو. عبدال دنیزی 30 سالی خود خونکی دبینه و پشتی وی خونه دنگیوی زلال دبه. او جعالی خوده و الهام جیرته. به نافبر بروجان دستری، لسر زندیان و مریان، طیر و قلنگان، دار و بران، خورد و کچان، دلکتی و اوینداران، میر و میرخاسیان کلامان دبیج. لگورگو عمر زینگی گوتیه، کالکی من دسری ده دنگ بیج نبویه. حتانی گو سال نوی دما عمر خوشی اوی، مینانی هر کسی برنجبری خواه و بجوت و جبار خوره مجول بویه. دوی دما عمر خود کالکی من شوکه خونکه دبینه. دخونه ده ودرشه. گارسین هور جقارکاوی تین خواره. ریسپی که گند هبویه میرک هم ریسپی هم جی عالم بویه. سبه کالکی من دچه جموی خونا خواه جیره دبیجه. ریسپی خوناوی وها شروع دکه. دبی خدا خوناته بخیر بکه کوری من. هکه تا او خون ده 15 سالی خدا بدیتا تیبو بویا عالمکی مزن. هکه تا ده 20 سالی خدا بدیتا تیبو بویا مروکی پر دوله من. لی تگو اف خونا خوا دوی چاقا عمر خدا دیتیه از باور دکم تیبو بی دنگ بیجه کی پر مزن و حتا دنیا آوابه ناو دنگی تا وی بی گوتن. گهدارین وان دوی خلکی ده ام ایل سر هلبست و دنگبیجی با آخفن. هر وسا ام کلاما عبدال و قلنگ جعالی هلبسته و بنرخینن. وان مجاران ام بمیوان خوره هلبزوان حکیم احمد را گنگشه بکن. دمات خوش به حکیم. دمات خوش بین. حکیم گر امرو دست پی بکن گریدانا دناف دنگبیجی و هلبسته ده. ام چاوا کارن وی که هم بنرخینن. بله جدست پیکا نویساندنی بلکه د دیروکا جهانی د جهر گلک جوره کی افراندن هم کرن بیشن یا بیجری یا بگوتنا لبا عربان هلبست بو لبا یونانان بلکه بریا شانوی لبا کرداجی او دنگ بیجی قد خکرنا زمان کردی و نبونا دستلاتا که کردی ده ولات کردان ده هشت کو هر چیست دووکی به پاراستن بریا ازور کرنی جبروی دنگ بیجی بو او همبیزا همو جورین ویجه دناو خود همبیز دکرن بتایبتی او داستان دریجی قریبون بریا یعنی پسندانی هنکی نزیکی هلبستی ویجه ببن بریا اشکره کرنا هستان گلکی دیسا نزیکی هلبستی دبون و هر وها بک حتی این چیروکی دناو ده بون جورین دن ویجه جی دناو ده پیدا دبون. یعنی ام دکارم بیجین او کسی دنگ بیج هلبس وان بو؟ بله کسی نه دنگ بیجی دگوتی او ستران افران دبی از افرینر بو و گلک جاران وی هلبستوان بیش.
يعني او بيوانين هلبست اللي دهات يعني بخوا يعني بلكي انا الدما واند يعني او بيوانين هلبست اللي جموان تنبو ندهات خويا كرن افكس هلبزفان يانا شخود دمي واند بلكي هلبزفان جي هبون وقت دنگ بيج بخوجي او بيواني هلبست بين بلكي يعني او بخص او كسيان بخوجي هلبزفان بو يعني بليش خو تشتي انها ده هالجريكي هلبست نوجندا و يعني بهتري جريكي دجي ودنبرا و داستاني و استرانا كردية كلاسيك دا تشتي هفبش جو هردو آزادن بي قيد و بند خويات كن جالية شي وفهم دبيجن وكيدين افراندن هيا دنا ويدا يعني بيوانين افراندن پیدا دبن گرم بیجن چقاسی کردا دکاری بو سوده جوی دنگ بیجی بگره بله گلکی سودا گرتن جبر تشتکی وان نویسکی نما هر تشتولو دیروک آلین جواکی ین جیانی هر تشت پید هاتا بلگا کرن راست ويا شو ايرو روج قرابين فيك هم بنرخينن يعني دنگ بيجي وجنجينيا وجايا دفكيا كردان يعني ايرو روج اف نفشي نو نفشي جوان اج هلبزفانا وجافانا يعني دكاريبون حياة استكي كاريبن يعني او ميراثا هان راجيني ميراثا دنگ بيجي راجيني نوك نب شوي بري يعني او هورغليين دنگويجيا كردية كلاسيك دا پیدا نابن نزد بجم ده سترانا نوجن دا بهتر يعني سترانا نوجن يعني سترانا دا ماما يعني ها راست مجاري لي دنگويجيا كردي دا قلق هورغلي هبون بخورا رادهشت همو او ميراث جفاتي بتمامي بخورا تاني بلي اكن بيجن دقادا ويجيد يعني وك هلبزفانش خود تجي هلبس نيفيسينا حياة شرادية دنگ بيجي باندور لهلبس تكري يعني تشخص سود جيگرتي يعني بلي قلقي بريا ام بيجن ها گوتنن هنا گوتنن گو راجهن ولو قدركي مزن جهستان بخورتينن پيوكا گوتنكا يا هووكا بخورا راجي وقص هستان ازدكارن بيجم اوي بمينن اوي وكا وك ام بيجن بنگهين نويساندن و افراندن بمينن يعني گوتنا ام بيجن اشتحز دك يان لمن ببورا يان اف گوتن انه وك البا كردان واي لمني گود استرانا دا اف گوتن شقاسي بين گوتن وي ديس خوش بن دماتين گوتن وي دمات جي خد بين وي تشتكي ج افراندنا وك تشتكي نو وي كيم نكن از بيجم بدي غير ام دو تشتا بين برهف حكيم يعني اف زار گوتنا كردي هوقاس دولمن دنگ بيجا كردي هفقاسي زنگين چما ایرو روج یعنی دقادا ویجه ده چه رومان به چه چیروگ بین چه هلبس بین یعنی لاوازبونه کی یعنی چما حیا آسکی او نویسکاری کرد و جوان کرد نکاری بو یعنی او تشتی زنگین اید هندری وی دنگ بیجه هان درخه هکم ببینن یعنی جمع عربا بین جمع نتوین دن بین لجهانه یعنی حتی آستکی باش سوده جوی او دنگ بیجه خو یا او ویجه خود ندوی گرتن یعنی چما کرد هين نكتنوي أصلا هندي يعني. بله زبيجم صدم ديسا تين روشا ديروكي وبويرين تشيبون وروشا سياسي بتايبتيا كردان يا ولاتي كردان قطبونك تشيبو دنابرا مثلا نويساندني وتومار كرنا ويجي يعني نفشك هات بلكينها ام يدن فيسين ناو قاسي تيكلداريك بهفا ام بدنگ بيجي و بكابناتورا خوفا غريداينا يا دافوكي جاليه كيدن فام هاتن منفيساند زماني روجانا حتى بكافي زمانكي نویساندی از بجم هناك هستایی جرد في راست بلي اوجي دبي افضل دبي قلنا بهار ابصر مدامقي دبي پرو باش که قلنگه مشکه بستیناوی ام بين انا كلامك عبدالي زينكي
شخود دەستپێکی ژیمە بەحساوی کرد عەبداڵی زەینی کێ گۆتێ ناسکردن وەک هۆمیرۆسێ کورداوی بناو دکن دیکلامێک خۆ ئا قولنگدە ئەو شخۆن نویساوی هەیە مەتخۆست پشکی ئەمباڵی بکشینن لەسەر vê کلامەهان دملێ هەلبەستێ دی یعنی گەلو حەیات چرا دەیە پیوانی هەلبەستێ لە vê کلامەهان تێ یانە یعنی چ تێد هەیە چ تنەیە گرێدانی وێ چاوان بله بله افستران بخوا یا قولن تیدا عبدال گورا بيجابا وابنا تشتكي كيمتكي ان هذا هالبس تيدا وينا تيديتن بكاتاكي سركيه يعني مرون كاري دور بخي افجع عبدال كيمل فيدي ويستراني دا عبدال اوقص بس نادي اوقص وينا ناين لدوهب يعني ديمانا كشكين سركانيتي اف ديما د كفناتورا كرديدا و دنجبيجيا كرديدا بقالك وينين خوشك وخوشكونا كشكان بسندا عبدال تاني وادابشتكي كشكين اصل بيس و اصل باك يعني اصل زادا ولو وادابشتكي لفر ازدوينم افجي كيما عبدال تخوازي تشبخي جيويدا تخوازي وي او خالا ما قلت وكا لوازيم دبينن او خردبونا كش خراب بيني يعني هستان زيدتكي هستي خوي ايشا خو ددي خويا كرن او هشكرا كرن جي رنگك جهل بستي يعني هشكرا كرنا هستان و درخستنا وان راستش خو او اخافتنا بقولنگ بخارجي شو بدكي يعني ناف كردات افتشت وك بنتي كرديجي دي كوتن دي وك وقتنگي بي خوش بيانا خوش دي بقولنگا جورتي بخاله يعني هيك عبدالي زيني كي فيت شيت هات ناس كنو قولنگي خوشي هبون او يعني اخافتنا بقولنگي ري چاغا دبيجي يعني اسكور بوما او جي باسكي ويش كسينا دينه جبرينه يعني او غريدانا وي بانغا عبدال اش خزاير يعني غريدانا او دنگ بيجي هاند وي دم هاند بخزاير چاوا بوين بله عبدال جبر هجار جبر كسكي لدسبيكي جي هجار بو يعني تبي تقول انها نافلد به هوميروسي كردان نافلد به شاهي دنگبيجان لعبدال بكوكا خوش وي تشين وي طاقة خزانة جبر ولو نافيجي يعني عبدالي زينكي ولو نيشانكي فيالي لدتي لفر بشتي كورد بي بشتي دمك دبي دنگبيجي باشا و بشتي كورد بي ديسا و هجاري اوي ودگري مروف د ايشي دبر خود دي خوزاي و دسترانا خدا بلكي نافي قولنگ لدست بيكي دبيجي و دوبارت كي السر مثلا دعاي وي جو بجبريني وكچاوي خدرمان بكي باسكي قولنگ كي بجبريني لقلكي يعني تتحسي عبدال لسر خد آخفي اللي برنجي قولنج او تشتي دوباره بيجي لمن واي رنجك وك تقليدك يجي قولنج ريا وجي سترانين قولنج ريا بله راست هل بسوان حكيم احمد سواس بو بجدار قالك سواس ورا گهدارین رادیو یاون ام گهشتن داویا خلق خویا ایروجیا برنامه خواندنا کوي دوی خلق ده مب میوان خوره هلبزوان حکیم احمد تکلیا هلبستو دنگویجیه به هفره گنگ شکر حتانی خلق کدن هون بمینن دخیر و خوشیه ده